mile di ikeya akpave goya eye o leve vie be nu sio mi anyala be bible antogbe bena ye peut tu quoi le chochro le nu manya lo si jeje manu sita ne nu nyama la sio la etozi bomachila ne oji chela ku eye de o hiamro tono na agbevoa mesia nu ogomo eye chichinya kukula nation o le nyanya gloha à la cédé à Pak Saga que maintenant ben attends toi le mauti à l'esque au djado ben la tozi à mauvi à le Christ ton vava si que au bubogaji to Christo Yesu me eye mitrozi alodio le un alodio koko mi anye le un menye alodio podio yo menye alodio macheko yo alodio ki o chiaku et ciel et chei ye pa mo mi le Christo me et ta Christo be mi no menye e nya ma no me la be enye e ama no me la mi ma ton wana ne ke popedo le mi nya siali que e yana mi ba mi a di Christo pour moi et mi akademu mi anoime la be me no la ye ko ya na be mi aton won amen e ya ta mi aji egbe fe keke siawo me hala no bi yo amegedo gale vle do maufe amelve la to wa on to fe nudu anyome abale situtu bibla de egofia mi enele roma to fagbale etamo wokukui ametome maufe nya de fia mi le roma to fagbale etamo wokukui ametome beleko alléluia mais ko egbesion hala amegedo ba poto eye onyama pagato le numanya no sita le sijeje mano sita le esijeje ke boboko ke nabana oto sia maufanya gome mano sita ma le osiola yena ba amegedo ogbe hala ogbale ovlo do mo pa ma do via to ponu wona titifitiome to ponu du anyome ke manye ma ponu do ma do nyenye ma ponu du anyo ela ba nunya make wo nunya male wo sio eye ta no vinya bia nunya ma one na o na to se ma ofanya kome ela ba nunya o to mure boko ko de fia moto ma o nunya me eye ngomula ngo dalina mi egbe emi oha mi hwese la ba enya tefe nya onye metro na o no bi lo to ele vie be mi aselu ya okome ele vie na mi to et tamile dit le kiabe alléluia le roma topa gbale etamo okuku am to bono mi welko ke si o menya maufe jojo nyenye o ye nunya no na mesi afi na nya maufe jojo nyenye wa ne nunya me la siwo la no binya maten nya maufe jojo nyenye gbede o e nunya la swasio afi na to nya maufe jojo nyenye ye ta bible gbogbo roma to fa gbale etamo okuku ya meto ma bena ke esi o menya maufe jojo nyenye o la hallelujah praise the lord eye wo to odo odibe iwado wa onka wa cho wa to fe jojo nyenye atu titre nula o mo bobo odo kiode maufe jojo nyenye la te o ne menya enu sike kporo na me yade enye mola vo nunyo le jiro nula o hala to mo de koko be ye ha esike nunya le jiro vo emenya mo alo menya ke ya wola on to la di e monde onu ke la nye bible dudu ke la nye enu goma nu wo be ya do fima vo menye enu nya ke la fia o mola me so asi o alo me kedemu o edu la bieta se bele ke ya wo ya ifima le poro be ka fina ide tu le me edu la ko visa ma be mo le yita ha ya yido edu la nya talo jinu kele afima lo tali yido
non monsieur le moi zozanti allo et yo doit me yila et peut allo wo katande mo katala avion à la va là-bas une aviation pépé à la quoi avion à comme à ton guerremo elle est commencé ma et il y a avion allo il y a me voix là-bas il y a me voix aller elle va à aéroport allo fi que il y a me voix genalo à la toi il est vraiment à la quoi il y a me voix l'auto mais elle est durée elle doit me tout le temps mais aïe gake et moi que Dieu la tout alors nous si on a wafi na te moi comme et avion va là ben ah il y a guerre là neme wo là avion à la tonne aviation par le farika maneto ma yifiki dibe ayo là ben nous nya que nous il y a la chowo nous là neme ko là alors me kelemu là matemu ayo à la pavillon pepe bon matemu yo ne kenye jipo fian pe hama ne kenye maupe si yejema be jimo totro pour moi alléluia ne visa malasio ne billet pe gamalasio ne doit me tomber lo nao visa lo résidence venu yo là matan yori batem yo amen et attends vient bible a beaucoup na mi le enia Roma tofa gbale etamu beaucoup ya tobeli ke o menya apoto po jojo nyinya ota le numanya manya no sitala wa onto dibe yo awo yo topo nudu anyiwo yo atoti titrenu ye wa probe ema yo ato yo akere apoto apo jojo nyimu kakema yina nene mao mate yina nene maha bedewo mate yo Bible bolema que o menya mao po jojo nyinya ota wa to le dimbena wa cho wa on to fe nkao jojo nyenye a tout titre là et ta mo to bobo o do ki o bena wa to kere mao fe jojo nyenye on tina o fe de kokko no to fe nu lo an cho tuté e be ma bobo de mao fe nyate o et règlement allo de dossier lebe na wo to nunya ke ma una me nana amesio bien aimé là ne me soit si là on to la o nudu anio ke matin de mobe na temu akpo de o allo apoto o matin de mobe na ida fi ke dibe ayo menye o nudu anio apoto to fe jojo nyenye ye webe mi e po de ye pa me nu veve la webe la po de no vie on to bo nudu anila matema weo eta ejebe na bobo do kuyi de apoto ko jojo nyan bibla brena mi nyire bena ke esi o menya maufe jojo nyenye o tala eye won to le didimbana wa chofe wan to fe jojo nyenye atuti trenu la o mo bobo o do kide maufe jojo nyenye la te o Bikwa, o me bobo lo kide maupe nu nyata alo pe jojo nyata belali. Ma on est fiao moi que ji o to la ka be pola jojo nyenyo. O me bobo li ji o. Ira be gbe amek gedola. O le chacha yi gakea o bukan nu sike di o le kokola o me kanenti o. E yata o cho bebele. A la poka. Que sinon la socio. A la waya klek keme. Bo pe lu voir. Elle chochome yi mawo me yomi be miawo to ale ne mawo nyate fia ye glomile ye nyate fia nunya bia nunya mawo on tone cho que mo ko kwa ne wu kwa mawo la bonyale no ne ye be pastor ke boa ya chochile ne va e blonya kwa gbogbo ko la le mo enuma tutu blo yi le ba nyate fia kwa no mo kwa agbo fu na o agbo na agbo se ara fu na o agbe fa gbo fu na o nti fa gbo fu na o vo ko fa gbo fu na o de ko fa gbo fu na o nti fa gbo la fu na o nu se alu ke pe ngbe ma do la gbo ti a o fo mo la fu na o ne gba di ha la fa mo kokoko
mawu to khosama yo mawu ne le e na Abraham to Abraham to golo fofo wa ba na fisika ma fiola e wenye amesikaji viola va to sogo e ikama la pole de toji ka Abraham le tisi cho 20 ans cho kaka ga me jo fofo wa ba kaka malo e ba tisi malo farka ka be imbe do ba ba mi po ma fo do na wa garder khosa le si e po mona mawu le nunyaki mauneta woke swabablia enabe egbela ndo chakalo tepomao kakapoto ba restaurer le cielo to Kristo Yesu dinami no bien eta medibe na solution comme ne na trole apoton tiblibo la beya de kakoya temana be ye premier akpo de blibo akpelu egbela ame akpa ganto siole soli metemla wo me se jojo nyenye si cho khose me la gomo o mo se gomo la be amsio la de gomo no la mo to le gomo de na o vono ba popu o de fo cho chi gomo kwa o nya sio la vivia mo nu ko la mo maula ira o maula wo ya na o mawu wa lu sia no na me vo ejebe na no tefere me blefi be ne yebe mo po mo la ma to ya fiske yolo ala be obe mo ya bokake ya ne o ya menya procédure à le procédure que on a kabe yo o yina fima ola ma to yo ono blelu la fima wa ko galasio wa flu wa be nso ala yi vo o me fia mo awo ma te yo no sike je me na ola o me fia wo ma te ma pe o e yata egbela de ne ma konu balema egbe no le na bliba amegero le oblem eta gobe egbela amegede o gapoto ya pagato si o gale non moment si o le chechi si o le soli meyin kakea non moment ko bale non ma ko mo e yo ko be mi to gal ko kwa maula yan ko jone e chola ja babo gapo wa ga wacho vo mawadi e tokune ya mawadi e dona pelu wona me ya wona nu de kamachina me si o kata vone subone subanye mavo mo ple dungo e yata novinha ele vivie be nya klula nya tola peton e omo noa nuka o be bibla go be egbela ame akpagato o si o le soli medemla o me se jojo nyenye si cho khosemela gomo o me se gomo e o wa o noa omu vamde maunu gakia manye ple esi jeje o na un bane mau mi ame chochi ya le kebi wona ya mi ame paso ya le kebi wona ya ple bubu kwata o le mu vam de maunu le simaje no sita eta biba ko jure nami mi avele Roma to ba gbale make alleluia esi o me se no gomo la e o no an vam de maunu ga kemenye ple si jeje si je mal aussi wona on parle maunu bele kemia we ya eyata ochoa wa o tofe jojo yenye hetu atite no abele kema gleba ine eye o mete mui boboa odokio de mau va vala pe jojo yenye la te no vinye eyata elevier nao elevier be mi anya esiabe esela fe enu enye Kristo esela pe nuwa enye Kristo bena amesia be si ko ne senala nakpo maufe jojo nyenye si tonka si cho Kristo ji khose mela dedeko amen Roma to pa gba tam ewo bukui amene ha glo nyare nami hallelujah amen praise the Lord Esiaunti ple esiauta apostole Paul bre fiami bena yemedu avlo maufe amenuvela ela bena ne jojo nyenye to selam vala ekema Kristo kujo juro galete to fa gba ta ve pour blavo voleke apostole Paul bede le sike mauna nunyai yesenu ya ogome be amepe e jojo yin popola echo maume
Et maintenant, il peut t'en là. Il m'a dit, mais à deux flots, ma pas me nouvelle vie. Alors, à deux flots, ma pas me jojo nyanyao. Elle a bena. Ne jojo nyanyato, c'est là, me voilà. Que elle défie avec Christ au coup de jouer. Et pour ce que Christ au coup de jouer là. Et coup de yeta. Et coup de miata. Bena. Nemi kweji sede de ko. To kwa seva vamala. Que jojo nyanya asunyasi. To. Iwa yomibe amejojo. Amegelo cha chiebo manyabo onyamejojo bo. Biba kwa amejojo ele poko mele maofe. Fianu pela me. Et nouveau là oui. Non bien, mais nous la sonne yo comme dire. Mais quand tout le monde fait amener vers où. Non bien le to. Nya petit le mon petit nya bana. Aou. Praise the Lord. Non bien le to nya didi pe didi ple nya gbedodora nya esia na mi bana. Amesia me ne pode de la. Et nya doke mauvawo. Et donc Christ va on est plus kata na pode de là non non me de Canada me fa gbeme mu setri akode Canada me fa gbeme et ala po mu kata clear nu kata me la konao la be nu nya to mauna nu nya post lia allo Salomo e cho kule pe du quoi et o di kojo le jojo nyenye monu me po nu apasaka o do kojo alo blonya de tefe ye nyabe o transi jojo yen fame e jojo yen taku miami blina e me chama ke transi Christo to nya tefe to la jojo yen fame otosu e jojo yen taku ya no bibli e si always e tosi numa mene nem ala fide jojo yen la fibola ma to na fibao et yata odo mi jojo ye fa boba mi a heide tuame e heide egbeji akpla bova jojo nya gbo bra me siaba ke ho Yesu fa nunya ke nya de popo se de popo goma bana to ko se de me koye o kwa de la ma nyoto se la po do ma yo la ala po mo fenti ko ko le fa gboji ala po mo fenti ko la gboji madame dai et apôtre Paul bana ye me do avle ma pe amenu veve la o ela bena ne jojo nyenye to esia me vala ke e defia be Christ ku jojo ke Christ me ga hiana ni ne mi anto la to ma jagbagba allo mi abo jojo ya to sia me vala ke Christ me hiana ni o ya poso para be aglo e to no vi lo to nyeji fe didie nye bana to go viu katana pode de ave se lo katana pode e ki kam katana pode de ke cho to bon ami tu fe jojo nya de dokume amen e ta na nyeba le egbe fe keke yao keke siao mela mienya alesi amegedewo le jochomde maupo ebubunti o le jochomde maupo bubunti gakan oma wa nu siao to amo nye to si cho maufe jojo nyi la me o ale po amagero jo cho de maufe do antiegbe miawo nye pastor miawo nye apostolo miawo do agbera mota o ja ni glo ye mkunu jona ole ejomo cho de enu ti de maufe do antivoga kala e si jeje mele o si o nu nya mele o yeta wo yala bia nu nya mawo si jeje na so si o ba mare kam ga flo ko amen amen ne va maintenant de ma bo wona sio to amo o mo wa to amo ni to si cho ma o fe jojo nyenye me o e yata wa wo to do o fe nudu aniwo ke flo amowo na wa to pe vide popo de ko eye okplo amegedo ha tranachua maufe amenu velabo nous ici pas nya initié o se egome be Christo ku be yajra mi nouveau là o le mau domedo o me se gome ne ma
no gba se gɔme tsa nu nya glace wa na bo wa se gɔme wa de to la me su si o eya ta no le yi ɖe koa o trɔ si be nuku kemia ɖe ekpeƒe dodome ne eme gato tsi dzi o tse ƒe ko la nenema ko ye be nya church me nya va time mu yi kake nde pe mu le trɔ la gbenye me o de o be nu ya la trɔ la gbenye me kake mu le trɔ de eke ma dzo wɔ ya me de gɔɖo gblɔna o vi nye me ga nɔ nenema na o ya o amen o me se gɔme be Kristo ku be ya dzra mi nu vɔ wɔlawo o kple Mawu dome ɖo me se gɔme o nenema o le esia gɔme sese teƒe la o le agbagba dzem be yewoa dze Mawu nu to woãtɔ ƒe nuɖo anyiwo me to woƒe sewo kple Yudatɔwo ƒe sewo me bena yewoatɔ ma kpɔ Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ awo mele nenema o amen nyoto sia kple ekɔnyiyiwo dzi owɔ ne to na o Biblia gbe nenema ɖeɖekpɔkpɔ la ƒe mɔ la Kristo ɖeka dzi ko le Kristo ɖeka me ko le nu siawo ta ame geɖewo kla ɖa tso Kristo gbɔ egbe sia abe ale si Mawu nya ɖe fia mi ene le Galatetɔ ƒe agbalẽ tatɔ me ƒoƒui amene bena mi ame siwo di be woatso afia na mi to sia me la wokla mi ɖa tso Kristo gbɔ mikpɔ nya gama ame geɖewo di be wonetso afia na wo to yewoƒe nuwɔna me yewoƒe agbagba dzedze me bena trɔ si Kristo tɔ gbɔ awo Galatetɔ gblɔ na mi nye bena Galatetɔ ƒe agbalẽ tatɔ ƒoƒui me ne be mi ame siwo di be woatso afia na mi to esia la ese la me wokla mi ɖa tso Kristo gbɔ amenuveve la sie mi ge le mi bo ne tso afia na wo to yewoƒe agbagba dzedze me awo parce que mi nana gasubɔ le tsɔtsi me mi nye amegã mi nye dɔwɔla gã le tsɔtsia me ta mi kpɔ ɖeɖe vɔ o me ɖe nyateƒea fia mi o ɖe be nunya su miasi miase gɔme o la nɔvinyɔ mi nyɔ ne Kristo na xɔ na mi kaba elabe dɔdasi Mawu tsɔ la mi be mi gblɔ na mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi eya ta nɔvinye me le gbeƒã ɖe na wo le nyateƒe tom na wo Mawu ƒe ɖeɖefia siawo hiã be nanya ne nakpɔ ɖeɖe vavã ne meganɔ kluvinyenye te na amewo ne ganɔ flonu eza kple keli tsɔ ya va na wɔya Kristo nye wɔ nuwo katã ɖe mia nu vɔ tem eye wòtsɔ ɖeɖekpɔkpɔ va na mi freely Alléluia Alléluia praise the Lord mi ame siwo di be ɖi woatso afia na mi to sia ƒe dɔwɔwɔ me la wokla mi ɖa tso Kristo gbɔ ke ne wokla mi ɖa tso Kristo gbɔ ɖe ke egba nyo fisia ke wogayɔ mi be Kristo toa amenuveve la sie mi ge le amenuvevea si nɔvinye lɔlɔtɔwo mele kuku ɖem na mi bena ɖi miaɖo tom nyuie elabena nya sia le vevie agbe kple ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nyae ne mi gakpɔtɔ le ŋu ɖom ɖe aʋatsotso kple Yudatɔwo ƒe esewo dziwɔwɔ ŋu be woawo ya na miadze Mawu vavã la ŋu la ekema Kristo mate ŋu aɖe mi o mi le gɔme se ma magagblɔe zi evelia ke be ne miele susum alo le agbagba dzem eye le didim bena yewoaxe efe si mienyi le Mawu si kple ese Mawu dzi wɔwɔ la ekema eviɖe aɖeke mele Kristo ŋu na mi o egɔme nye bena Mawu vavã la ƒe amenuveve la ebu ɖo mi gbidi vɔ Mawu meva be amenuveve ne bu ɖo mi gbidi o eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo mi le edzi yim hele nya nye siawo gblɔ na mi miate ŋu axlẽ nya siawo le lodo ƒe agbalẽ me bena nunyala vɔna eye wòtsri avɔ
ke bometsi la nyina eye odoa eji de etodoku le do fa gbata we ne kuku we ade enunyala di hallelujah echira nuvo yego ye mawo evo amawo kake bometsi la yali no le nya ya bone gakela o ma folmo aba nukela joko ne jo eye obun china gbegbeme eye ta no vi nyenyo de amesiwo do avo de tamela me trana o maha na le volo tamela trakwe ala tra le moaji ke amenu veve ple nyateƒe vavana amesiwo do anyi de tame dodo fa gba le tawe ne kuku bla vo verre gbaglo nyami da se fo nyateƒe to enye amehola de agbe ada se fo nyateƒe to ri yenye amehola de agbe mi nye be ame vodiwo ƒe vosa deke mejia mawu o yenye be ame vodiwo ƒe vosa de kpe mejia munye na mejia mawu onye ngunyonu na mawu obe ame vodiwo ƒe vosa de kpe ke wona mejia munye o mejia enye ngunyona apeto mawu ke nuteƒe wɔlawo ƒe gbedodo la dzia enu ame vodi ƒe zɔzɔme enye ngunyonu na mawu ke eloa ame siwo tia dzɔdzɔnyenye yomemo tohehe vodi enye ame si gble emo dzɔdzɔ la di la to eye ame si le fu mokana me la aku dodo fa gbata we ato ku ame yi se de ame ewo ame esiawo ta ye o hia vevie bena no vinyo miado onko esia ta vevie bena mi do la do to eye ale to de enyanyam vevie ntonto amen e be menglo nenema ya be nya ova simo ko nglo ne dari ple versia o hallelujah ela bena amesia ame si liato de nyangu vevie la epe asi sua nyeji eya ta letoro nya ti vevie ne wasi na su nyeji le Yesu konkoma eye wa yira o ela bena eya enye amesike do ajide mauva falangu ame make wa oyo na be enugomesela sisi jinyanu le la jidefo blibo le mawu vovo me ela bena si chopo onyena eviawo kata jidefo blibo le mawu vovo me ela be enye si chopo na amesiu kata vo mawu ne yira na te vo mawu a ke ya to nya eye atozi mawu pevi jidefo blibo le mawu vovo me ela bena esi chopo onyena amesiu kata vone dodo fa gbata we ade ku blave mawu ne yira ono vinye eye mi agbo be ga no kamano anotoji to forgiveness mission Australia po benese jo ye pe dochola kenye Yesu no oyira maulolo avajilo la pe egbe ne secho to forgiveness mission wana yira Yesu po koma me dogbara be nunya kwesi je na swasio to nya yame na totole mawu na kokoko na nye to bribolo Yesu Kristo po koma oyira made oyira mi Yesu Kristo po koma amen Novinya, esegwea, ono yokeka. Amen.